Жилой комплекс «Ступени» от специализированного застройщика «Магистраль». Новый дом в самом центре города. 16 этажей комфорта. Автономное газовое отопление. Теплые автостоянки. Безопасные теплые детские площадки. Зоны отдыха. Все для вашего удобства и уютной жизни. СЗ «Магистраль». Комфорт на высоте. Жилой комплекс «Ступени» от Күндүс тәчилер, тәһәл бакырачы бары, бүгүнгү тема бут, кепсетер тема бут, алимент тухунан кепстехпит. Бу алимент вопроха опсайнан маннык тен ылан көрдөккө элбек жону тарыйere битти ханатым. Онна бәм бу 15 жыл стаждак юристпын. Бәбим билсехиннерем кратык бастан. Наталья Барбахтырова деймен, 15 жыл устата бу юригинен өллейбин. Онна үхүс сылым болла бу адвокат статугун ылбыт. Сеп. Бүгүн боллагана хека бу алимент тухунан кепсәри келен алробун. Алимент ден тугуй туққан адалагы, канда көрүллен турары, ону барытын антон сихили ырытан кепсетиекпит. Кепсем. Сеп. Так. Чара бастатан туран канна хорулла хаджары. Бу алимент тухун. Семейный кодекс тем бар. Семейный кодекс Российской Федерации. Ити боллагана 95 жыллакка ылылыбыт кодекс. Бу кодекска боллагана бу семьяга аналлах сокон бырап барта чопчуланан, соруллан, тихиллен турар. Алимент тухунан кирдекке алимент ден сорок жон өйдөбүлүгер бу туhtihанылар. Ого төлөнүөктө катчы алимент ден толкуйдулар. Оларен бу семейный кодексы ылан ырытан көрдөккө алимент ден ара солтага туттулар. Алимент на содержание детей, оголорго ананар алимент бар. Алимент на содержание родителей, төрөпүттерге ананар алимент бар. Алимент на содержание бывшей супруги, олата араксыбыт кергенгер алимент төлөккөн сөп. Колобура алименти боллагана бирге төрөбүттер балтылылар быраптыр эмие төлөктерин сөп. Ол хин бу кен кабаңнах өйдөбүл, хеп алиментен. Каз бир дийтөрөппүт соконунан оготун иитер эбэхинеhe. Ону каяндаганы өйдөк канады. Хепте. Колобур бу арагыстыбыт ыл болон олороллор жоннор араксан бараннар бу огону иитиге кыттыбат жоннор баалар. Ол эр жоннора болбатах, жакталлар эме. Хеп, төрөппүт боллагана ия онна ага боллага ди. Ия ага иккен икки өттүттен ого иитээхинигер кыттыны ылыктактар, оголорун иитиектактар, эппетине сүгелдер киннер ого иитээхинигер. Ол хин ого иитээхине колобура ого иитээхинин колобура туохтиллер ди. Манны кеттакка борстойо хух. Билинги уяга огону үйөретер, иитен такаян тахарар, элбек сыраны ылар, онна элбек үбі қарчыны. Батта. Хеп, огону иитиге ол элимен колобура бу ыллар араксыбып боллактарына каяндаганы колобура көрөтчү, огону көрө карая хаджар кихиека анраңы төрөппүт колобура көрбөт карайбат боллагана, иитиге көмөлөспөт материалны өттүнөн көмөлөспөт боллагана, жабу суут нөңө элимен ылагыт. Хепте. Ол элемент размера кайдагай. Опсайнан 13 главага бу семейный кодекска бутухунан улханбагай глава бар. Ол главага бу алимент ден тугуй кайдак төлөнүөктагы, кайдак размердак болуктагы. Ол тухунан чопчуланан, суруллан тихиллен турар. Сөп. Онтон размерин кепсибин. Олата кемeye. Кемeye кахиден. Бир огога элемент бу семейный кодекс этеринен бир сылы төт кымыттан бире олата камнахаттан камнастан эбетер дохуаттан опсай дохуаттан элемент колору бир оголок боллаккана эн бу огор төлөбүрүң төт кымыттан бире болар опсай дохуккут. Олата эн колобура үлеләк болуң, өссі атын қаннығыр дұқуаттақ болуң, онтон бардыттан қолбан тök кымыт бирин, бири оғыр төлігін. Онтон икке олақ боллаққына, үс кымыттан бирин төлігін, ол дұқуққыттан. Онтон үс, онтон әлбәқ оғылақ боллаққына, бұ дұқуудың аңара барта барықтақ. Оғылыр гор.
оголоргор бу ого көмө материальный көмө болор. Сөп аны туран боллагына колобра бу туох тем бар. Колобрача бу ыаллар олордулар, арагыстылар. Уанна боллагына элемент өлүр жон билген элбахти, оны боллаган иккис кергенненер оголоннулар. Бу кихи ирждивение элбән тагыста. Олата ороскот элбәте. Бу маннык түгәнгә элемени кычатыкка септуо ден вопрос түгән элбәк болатчы. Кычатыкка сеп бу маны суут нөңгө бахарылар. Элемени холобра хеги суут нөңгө ылар боллак кытына элемент кытчаһына ола бетер улатыта барыта эме суут нөңгө барар. Вот. Онон эге холобра бу алимени аны туохтен бар бурдук. Колобра алимени боллагана өр багайы араксыбы жоннор колобрача элләг багайтык бәйләре же быхарсаннар били соглашениега коллекторинсеп. Соглашение об уплате элементов тем бар. Олата бу соглашение түһәрсәлләр, ол түһәрсән бараннар бу элемент кемейин төһөтөлөнүөхтәгын, каннык биремега төлөнүөхтәгын барытын бу соглашениега келлер ихтеринсеп. Олата бу сукка тийбекке бәйләре соглашение түһәрсәхтеринсеп. Ол эрен бу семейный кодекс этеринен бу соглашение каяндаганы нотариально удостоверенный болуктак. Олата нотариус коңголбут болуктак. Сөп. Бу соглашениеннан колобра жа төлөбөт түгенигер бу соглашение исполнительный лиц курдук болан калар. Олата бу соглашениеннан эһиги судебный приставтарга бараңыт бу алимеңгытын төлөбөт түгенигер төлөттүрүк кутунсеп. Онтон суд урага тагыста бу суд урага приставтарга барар. Сүрүннән. Ол бетер бу приставтар ылалнар бу суд урага келләгенә элемени сүрүннән буллагына официальный үлеләк боллакытна ол үләгә ыталлар. Отчогына эһиге камнаскытыттан автоматом бу суд урагын толорору колобра бу алимени тух суд урага боллагына тух документ боллага, обязательный документ боллага. Ол ихин бу суд урагын толорорулар приставтар эһүләгә тер ыттактарына камнаскытыттан автоматом тута тураллар. Ыяй. Сеп оннук. Оны колобра ол элементтан таһанан бәгыт колобра төрхөрөк төрөпүттер колобра элементи таһанан бәләре мөкөмөлөһөллөр. Арас ыллар баалар. Колобра хорок жоннор иллә гайлах паты гараксыр жоннор баалар отчогына биле элеменеме бәләре быхарсаннар сукка тибеккелер. Ол соглашениеннан төлүр боллактарына бәйләре быхараллар кахыс чыгылага элементмен төлүрбүн төһсулманы төлүрбүн оны бардын бу соглашенияларга үчө батык биле сурьяннар. Аны бу соглашение каяндагыны письменный болуктак. Бу семейный кодекс этеринен. Вот. Сөп. Тете соглашениены тахин кепси хататым. Бу соглашение нотариально оңголлар демин өссөбидде чөпчулан этем. Онтон тух бар. Төрөпүттерге. Төрөпүттер колобра ого соконнай саһын туолла, онна бу төрөпүт күн эн итереми эбэһинең болар. Бу ме соконга хорлудур. Суруллан турар. Эн бу төрөпүккүн эйгин итен тахарбыт маннетыгар. Эн төрөпүккүн итектакын атыктакын. Бу кыммап болбут, сатан үлеләбәт төрөпүт эми элемен көрдөнсеп, сутныңы. Колобра үс оголок болду, үс оголоруттан үһеннериттен. Олата төрөппүт эме элемен ылар бараптах. Онтон колобра бу ого кирекка төрөпүттер ден эме төрөпүккө каянды төлөктакын хеп бу хатан үлеләбәт онда колобра имбелит болан калбыт деген төрөпүттер бу оголоро көмөлөспөт боллактарына суутныңы били элементтерин лаллар. Сеп онда бу колобра дополнительные расходы дем бар. Хеп алимент таһанан өссө тух дем бар болар. Дополнительные расходы. Ол тугуйден. Ол боллагана колобра алимент таһанан боллагана арас болар ди колобра бу төрөпүттерге сыгырыкка. Гыжар имбелип болбут эмтениге билина диярген боллактарына алименти таһанан өссө бу расходтарын эме суутнөңө көрдөн ылыктарын сеп. Хеп аны туран боллагана
туохтен бар. Эти улахан тух дискуссияға тақсыбыт вопрос алимент, право взыскания алимента от бывшей супруги дем бар. Хепта. Олу қаннык түгенге бу взысквайданын сөбін туғынан кепсем. Қолыбыра боллағына, қолыбырча бу арағыстыбыт, төгілілер арағыстылар, онна боллағына бу оғуға алименылар, ану таханан боллағына бу жақтар да болуын, әрдекихи болуын, оғытын қолыбыра үс сағығарлы бейті көрен олырыр. Сатан үлелер кыға соқ, атын туақта дұқуада соқ боллағына, суут нөңі алимен көрдөнсеп, бывшай кергенеттен. Аны туран болла қолыбыра бу биременней чөче. Арақсыбыт, онна біле арақсықтырын иннене биременней болбут боллағына әме алимен көрдөнсеп, бывшайыттан. Бейтігер, оғытугар болбатақ, бейтігер анан. Сәп. Аны туран боллағына имбелит оғылыр баллар. Ол имбелит оғылыру бу ийтен көрен олырыр. Иете да болуын сәп, жақтар да болуын сәп, әрдекихи болуын сәп, ағата да болуын сәп, қайлары көрен олырырттан. Әме бывшай кергениттен, жақтартан дағаны әрдекихиттен көрден ылын сәп. Әпті. Бу дополнительный қолбара туық болан тақсар, қарчы болан тақсар. Тоға едіққана бу көрен олырыр. Боллаға де, оны бейте көрен олырырғар қарчы. Бу үлеләбәккә, сатан үлеләбәккә олырыр боллаға де, иетінер кыға соқ боллаған оттан бу бывшай кергениттен маннық элемент көрден сөп, суут нөңі. Аныттыны әлбәқ кейі білбәті бит, қолыбара білейін, арақсан мараннар кып-кыракы, бір састақ, балтыра хастақ, оғыны көрен олырыр жоннар балылар, әрді жоннар балылар, жақталылар отта сүрінден көрен олырылар. Онна бола бу хатан үлдер кықтыра соқ, оғылырын көрен олырылар. Олихинтон ондық түгенге бу алименты, право на взыскание алиментов от бывшей супруги дем бар. Хепте, ити ого элементтан таханан, оны дөң кебейн. Сөп, онтон боллағына тух дем бар. Алименты ити min размер кәмейін туғынан әппетімді тух ден. Төткі мұттан бейре бір оғыға, үккі оғыға үскі мұттан бейре. Так, үс оғыға аңара денді, үс оғыға онтан әлбақ оғыға туқ бар дұқуат аңара болар сәп. Аны тұран боллағаны қолыбыра туқ жынлар балар білген үлеләбәт, ол әбәтер қамны жар қамнастақ. Қолыбыра индивидуальны предпринимателлер, кейі атан маннық бұхар батча қамнастақ болар ден әпті. Бүгін сүз тұхынчөлері, хасын отут тұхынчөлері тирдік қалбаңны хыджар доқуаттақ жоннорго элемені қолыбыра бұ бірғынынан төлүр табыға оқ болан тақсар бітті. Олихин бұ семейный кодекска туқтен бар. Алименты в твердой денежной сумме дем бар болалар. Ол тұғый. Ол алағата болағына твердой денежной сумме ден чопчулан бір сумманы бағартыран кебехелдер сутка. Бұ кейі үлеті хоқ. Ол әбәтер үлеләқ болан баран қасқамнағы өлірі көсті бәт, білі бәт. Улар яғыджар болағына ән сутка әліменге берергер твердой денежной сумме берағын. Бұ твердой денежной сумме берерге болағына жа оны сут көрер. Сумматын қолыбыра жа туқтенер. Семейный кодексынан әтер. Әрді қолыбыра бұ тух ого эрде олор бут олого биле бейтин тух текка хаби көрүнен иттинен урукку ологун агар мөлтөгө соктук олор ухтак. Бу жанар аксыбыттара олону орголун онню ухтак. Ол хин боло оны ме көрөр сут колобра бого бу таңнарыгар, ахырыгар, так, үйренеригер төхө катчы барары. Ол оны көрөн в твердой денежной сумме колобра каспоча ыяйы хүрбеті хинча болуын сәп. Әбетер прожиточный минимум көрдүллер сүрүннен. Прожиточный минимум по республике Саха-Якутия деннер колобра береллер. Оны боллағына бұл сакуанға колобра хорулла хаджарда тоқтен. Твердой денежной сумме суд быхараргар боллағына әлбәк тоқтар көріқтақ, обстоятельстваны көріқтақ. Бу элемент төлөтчү эмек төһө камнастагын, атын оголокту, атын семьялакту,
Хайдах үлеләгин, аны туран бого колобра бу алимен ылыктак ого төһөл багзатыраталаган колобра. Эмтенер болуон сөп, жастагыджар болуон сөп, туғаратын үйрәкка үйренер болуон сөп. Әлбәк боллага ди ситуацияда, аны баратын суут үйретер, аны колобрача аган тахараңын бу элементче батчаны дигин, колобрача ыяй бионны тынчы дигин. Аны колобра суутылан бәйте көрөн, кытчатыан сөп, хэпте. Маннык батча болар диен тоодете канраңы бу элемент лаатчы кихи бәйте мятны оголор дога биттен. Отчоғны ча суммата хүрбе болар ден. О бетер болланы колобра конкретно прожиточный минимум дилдер хорохтор, хэпте. Прожиточный минимум көрдүллер, олар эм боллагана прожиточный минимум боллагана практика көрдүрүнөн суут аңардын сеп. Тога детеккане боллагана тох 2 төрөппүт 2 теңге көрөктәхтере огону. Теңине Олехин боллагана теңе бәһенестәк болуктактыр. Колобра бу алименга боллагана мия бу колобра төлүр боллагана анраңы ки бир төрөппүт колобра ол алименин төлүр 2 ки ол өрәгар иджар агалар тәник көмө бар болуктаксып. Антон боллагана тохтен случайдар бар болалар аны. Бу ого колобра ча арай төрөппүттер хук болду. Ета гата хох боллагана кайдак болары бу кантан элемент взыскивайдан рейдин. Отчоғна боллагана колобра сокуоннай сахын толбут быраттар балтылар бар боллактарына бу балартан эме взыскивайды касеп. Ол тухнан эме семейный кодекска суруллахачыр. Ол бетер колобра төрөппүттере хох аны боллагана тохтен бар колобра бу элемени боллана элбехке хитухтир. Бу твердо денежный сумме кайыллар карабахуманы да чагылбыр 10 тынчының ороллар. Онтон сылай болла качың каян яр болла ди тохти кави били индексацияланар ди. Сылай сыны гырыр олхим боллагана бу үрдүр до дем вопроска индексация алиментов тем бар. Бу маны ким индексациялары? Бу маны боллагана исполнительный листка судебный приставтарга бар ди. Олихин судебный приставтар бу маны индексациялылар. Колобра арай бу киче намандык болду. Твердой денежной сумме взыскивайдылар, онна бу колобра естенер, оны боллагана ехин бу барды справканы ген бардын төретин приставтартан алыктаксып, онтон индексациятын итиннети приставтар аган тахарыктактар. Батча болду ден. Ехе индексацияланан ден. Аны боллагана бу тверд колобра суд нөңө бу алимент взыскивайдатыгыт твердой денежной сумме ыллыгыт. Антон боллагана тукка улар тыккытын сеп. Атынныгылар гемелар тыккысып. Онна мече улар таргытыгар били бир гыннан ылар болар гытыгар судка барыхканада. Ола бетер таңнары бир гыннан лахаджар боллаккатына твердой денежной сумманан ылыккатын багарар боллаккатына эме бу барда бу вопрос суд нөңө бахарылар. Антон колобра эме бу соглашение суд нөңө болбакка көннөрү соглашениянан алимент төлүүбүн диен бахарыны ылыммыт боллаккатына олоннук түгенге кайдак болар иден хеп. Олоннукка боллагана тух болар. Бу соглашенияны ме улар текилдер яккасеп. Бидде ол соглашение лыбыттаганы кайдакта улар тыллыбат диен оннук сух. Улар тыккасеп, колобора кемейин, кахан төлөнүктагын, игинде курдук этини баратын оттон улар текилдерен бебегатин кытта быхарсан бу соглашенияны улар тыкка сөп. Онна так өссө даган оттон элбек жеңине сүрүнүн оттон кепсәтим онна боллагана эти элемент вопросугар боллагана практика буттан кепсем, бем практика буттан опсайынан суuттар кайдак көрөллөрү били бу суут быхарытыгар ден хеп. Инде элемент вопросугар элбекте суuттаспытым. Сүрүннән боллагана колобрача тухтуллар. Элементы взыскивайдыларгар били тугу көрөллөр. Арбадагына тугу бу кихи докуодун да көрөлдөр. Онна боллагана тухтен эппетекпинде. Бу эппетинес бар ана туран.
Эн бу элемеңин төлөбөт боллакканада. Билигин онногор уголовный эппетнес бар. Элемеңин злостно олаты соруян биле-билегин куота хыджар боллаккана уголовный эппетнеске билигин тардыллыкка сөп. Эпте. Аны туран боллагана бу алимент төлөбөт, колобро суругор төлөбөт, койдоту төлүр боллагана неустойка төлөнсөп. Ола ме бу семейный кодекска хоруллаачыр. Бу неустойканы ме суут нөңө баттанылыкка сөп. Эпте элемент төлүр кейт. Вот. Ага. Аны токто туохпар эме төңнөккара биле суут практиканы кепсиях болдум ди. Олонна боллагана практика хайдага иден. Сүрүн туох ден этеллерди биле сокон круг иет түгер болар эгенден ити отой жигине билигин көрдөкконлук болбатах. Сокон боллагана ие дөттүгер ага дөттүгер теңинен эпте. Иккен тең бир аптактар. Ие даганы ага даганы иккен тең бир аптактар. Аны колобра бу эрдекихи оголору көрөн олорор болла бу жактартан оголорун көрбөт иппеп боллагана бу элемент көрдөөнүлөн сөп. Көрдөөнүлөн сөп онна боллагана колобра дополнительный эми элементы таханан дополнительный расходтах боллагана эпте. Олону ме көрдөөнүлөн сөп. Оны кынан баранда кастыктак бу дополнительно бир доходтор колобра жете ота хук болдун. Эпте бу огону итерки онна бу аренданы төлөөн олорор болдун. Оча бу аренда маңарын төлөс. Бу огобун итербер бу огону же арендалан олорбун ден. Оны ме көрдөөн сөп. Жилищно-коммунальный услуги денер балдар. Оны ме көрдөөнүлөн сөп. Эти дополнительные расходы деньги элбах кирер дегене. Оны боллагана биле документнен оларын бахары канада. Опсайнан суд туу көрөр. Суд кумаханы көрөр. Документны көрөр. Документнах боллаккатына бартын бахары кытын сөп. Документнах боллаккатына такастыр кыхтах боллагат. Онтон ол тылгытынан мин он отчаны барыбын, батчаны барыбын, итичче сумманы ден төһө багар айык кытын сөп боллады. Эпте. Ол иһин боллагана каян даганы бу договор бар болуунада, хепте, чектар бар болуктарынада, батча төлөнөр, батча баранар ден. Отчогунара биһи болуду, суд боллади, биһи бар баппыт, биһи ол адвокаттар, көмүскетчилер боллук битти, защитниктер боллук битти. Онтон урагы тахарачы суд. Олем боллагана то мин бем мнениемнан боллагана эти адвокаттар да юристтар даганы колобор. Бу жыланы каянда кыябыт, бартын зысквайдыхпыт элемеңин инде тактырына. Ник диллерин отой утарабунна сөблөбөппүн. Тога таккана адвокат быхарны лыммате. Адвокат эхитни көмүскүрере. Аны дөкканады. Урага ким тахарары? Судья. Олата судья быхарар. Олихин эн эрдеттен бу жыланы кыябын, батчаны взыскывайдыбын ден этерең отой сыйха болан тақсар дияны. Сыйха дағаны онна соконнан энне гарантия бери ухтақ. Эпте. Вот. Онна боллағана туга текпен бағарабын. Бу әлбәқ бағай оғылақ ыллар қолы барачы арақсан қалылар. Аны боллағана бу арақсан мараннар өр бағайы қолы бара бу көмөл өспәкке хәджір төрөппит бар болар. Ол оннук түгенге қайдақ болавыны қолы бара әрдәв зысквайдаватақ. Оны боллағана жәкәлеммін оғым бір сағагар арақсыбыттар, жәкәлеммін 5 сағагар элемент көрдөтім детчілер бар болалар. Оны урукку сылларбын ылықпын сөпдо. Оннуға мен вопрос кереч. Оннук эхиги қолы бара әрде бу эргититтен, бывший эргититтен, эрде элементы төлө ден көрдөһөр боллақ, көрдөспүт боллақ қытына, туғара мерал бұп боллақ қытына, бұ кейі төлүрін туғырда. Кені қабырашайся кынан, соруян, тылгытынан әтен, ола бетер боллағына, қолы бұра бұ маннык меры, ола ата боллағына, тылгытынан әрәтәхен бол батақ бұ маны, дакастық қанады олығын, суряғын, еген бұ документ, нада хеп. Онон клубар эһиги эрдеттен йери бу 3 сыл быһа көрдөспүк күнен. Бетер 5 сыл быһа. Огон 5-нте оларды бу элементна төлөдө. Бетер элемент дема бу. Каччыта көмөлөс бу ого итергеден. Ахатарга.
Аны бу кихи көмөлөспөтөк боллагана оны янда кастыгын сукка. Бу мен 5 сылы быха бу кихиттин бэм сутка тийбекке бин көрдү хататым дагы төлөбөт эден. Хеп. Отчогону эн кенинеңи 3 сылгын ылыккын сеп. Ол туна семене кодекска хорладыр. Олата эн колобра бехигер тухта бехигер сутка бербит боллаккана 3 сыл назад. 3 сылдагы эрдетеңи сылларгын сутнөңө эми көрдөн ылыккын сеп алименин. Ол туһунан эме ити семейный кодекска суруллаһар. Оларем боллагана бу маннан олох. Манна суккада кастыктакканен. Бу эрде бу кинеха предпринимались меры по взысканию алиментов. Олата боллагана көрдү атабытым, манны кыммытым да бу элементларга манны курукуруйбутум, каябытым олурдунан бу кихи бу төлөбөт этеден. Отчогона суд көрөр. Манна бу кыжык таганы бу биехигердылы бу эркихи болуп этер жактар бу көрдү атабыт эбитчен элемент. Ол тухары төлөбөт агабит. Отчогона бу 3 сылы кайыллары суд взыскивайдыр. Аспыт 3 сылы элементин взыскивайдыр. Оннук бар. Ону жакканада. Олатен бу обращайся к мытыры күнгүттен болбатак. Урукку 3 сылы ме. Онтон чабы взыскивайдатлар, онна бу ого уанагы сахын толордылы төрөппүт эбэхинеhe элемени төлүр. Ого уанагы сахагардылы бу элемени төлү туруктак. Онтон ого уанагы сахын толла. Жа перерывка бар кадетлер, кратык перерывты кайын сыньяны кайын. Жада барыспын кытта болыпты да кастым. Меха сатыр он яппаттаганы. Ким каптагап болар, койуок субуйты хубуй болар. Небинете кирим бар. Перманка бурулардан көрдүм, местебен атастаган да көрдүм. Сим бир доктор да энто такабаганы да. Бир бала керлер бу, чупчугас олар бу. Мени тилун камелор будум де. Тоойнар кабаганы. То детермен Рыболов магазин. Тохтен киреш. Индексация элементов тенетине барын кепсәбитимди, ити индексация боллагана тохтен в твердой денежной сумме ден тугун кепсәбитимди, олата боллагана колобра каяндагына определенная сумма 10 тыгынча колобра, хүрбедекка хүрбетыгынча боллагана индексацияланар. Индексацияланар ол тугунан кай опут барда да. Ол тугунан токка хорулладыр. Семейный кодекска хорулладыр. Алимен индексацияланар ден. Сөп. Антон боллагана, можно ли уменьшить или увеличить размер элементов? Можно. Алата боллагана бу элемент кемейин улатынрыкка септу, ола бетера кычатыкка септу ден вопроска, оны кыныкка сеп. Колобра боллагана чече сүрүндөн билбарын эми этени хардыбытым. Ого колобра ого тухтик каби затрататы элбен калар. Оны да кастык канада. Колобра бу затрататы элбен каллаган, оны документально да кастыр кыктак боллакны. Каннар үйренер ду тугатай бу ол үйренергер эби катчы төлөнүн нада. Каннар там ыра голорор онно каннар эми эби бу затраталах боллаган, оны да кастан туран бу элемени улатыннарыкка сеп. Бу манна канама улатыннарга эми каяндаганы сутка барык канада. Онтон элемени кычатыкка септенеми этен ардыбытым барын, олону колобора хайдак түгенге кычатыкка эби. Били атын оголомуп боллаккана. Олата эн иждивени элбэбит боллаккана. Эн итер хатар кихин элбэбит боллагана. Отчогона жа суммаган кычатыккан сеп. Ола бетер боллагана жа доходун кычаан калбыт, эбетер там арас болар боллади болохка жон жар болуун сөп, арас имбелитнес болан калбыт болуктарын сөп, тезинниккеген элемениген оттон кычатыкка сөп. Бу мана кынама баратын суут нөңө бахарыккана да, элемент кычатагына даганы, улатагына даганы барыта суут нөңө барар. Үз вопрос пут, можно ли заключить соглашение? Соглашение нами этен хардыбытым барын. Бу соглашение колобра сутка тийбекке бэягат соглашение түйәрсагат элемент төлөһүн туһунан. Олонна бэягат быһарагат төһө сумма боларын, канны күнгө төлөнөрүн, бу маны барытын нотариально удостоверие кыныктакка ден эппитим, катылыбын. Онна боллагана тохтем колобра бу төрөппүттер ди. Элемент төлүүлөргөр боллагана элемени кайдак тагынып взаимозачет ин оңор баккут.
Мен кинияка тох тир жоннор бар баллар хепте. Мен кинияка жебен қаллар бытым де. Массынабын қаллар бытым де. Тога мен элементи лөк тахпини. Индир жоннор баллар. Хокуанган нуктен хурулу батага. Эн огогор бу же қаллар буп боллаккана. Огогоранан массына қаллар буп боллаккана. Эн элементтен кайдактана босколаммаккун. Взаимозачет деген ден понятие сох. Алимен ден бу эн огогун итергер ахатаргар катчы. Ол эн хорог жоннорты инник дир жоннор элбактар. Мен же қаллар буп боллакпына, массына қаллар буп боллакпына, того мен өссө эбигини элемент үлүктахмын дир жоннор баллар. Мен оноттон отойдөппүн того де таккана боллагана каз бир ди төрөппүт. Ого ден нахалган эппетнесе. Каз бир ди төрөппүт итере бэхине оготун. Желир оттур. Онага сахан толордылы. Бу кыраки хине хекке кыныктак. Ол кихикнар гытыгар отто соконнон сурулдан тур. Эбэхенескит. Эбэхенескитин толор бап булаккатна. Баалыста эппетнеске тардылла. Ватта. Онтон хорог жоннор чөй батык бахарсаллар. Иллях багайтык, иллях айлах багайтык бахарсаллар холобура. Маннык кыныкка ден, элемени маннык төлөм ден. Хепте. Бэм добровольно. Тухта суда хох. Соглашениянан түһәрсекка ден. Инникке тойчугай. Хеп, онна буллана круг мин тухтен этебин. Жыланы суткалы тердер нада тауық жейне. Суд тугуй, суд боллагана анырг элбак кехи биреметнилар бастатан туран. Элбак катчы барар. Эпте билин тух болбатак, секрет болбатак. Адвокаттарга, юристтарга элбак катчын төлөк канады. Тога де таккана жоннор тухтен докуйдулар, чепчеки багайтык. Бу суд документ бердим, суд көрдө, начас урак тахарды ден. Хо. Кычабыта 2 ай болар. Да, 2 ай быһы көрүлөнсө бир жалы. Кычабыта онтон өссө ухун кемге бара турар. Вот. Ол хем боллагана суда хуак бебени гытты өйдөһөн. Бир тылга кирен, соглашение түһәрсер ордук жаныбын. Оттан бәгы тоготун оттан үйрө көтө итиктак булаккыт. Күн сирин көрдөрбөт оготун оттон үбүнөн карчынан обеспечивайдыктак. Онноттон өссө вопростар бар боллактарына вопросты ыйытың. Бу манна мен бэм нөмербин эме калларыгым. Телефоным нөмерин манна тахарык бутун септу. Телефоным нөмерин. Агыс 9 агыхонтөт, сүүс 5, 6 агыс 5. Личный консультацияга надыер боллаккатнаттан бу вопростах боллаккатна, эти нөмерге эрьярың, сурьярың. Кепсетех бит. Сөп. Онноттон тухтен этехпен магарабын. Бу судка били барын уменьшение деньги, эми өссө тоголон этехпен магарабын тух били. Бу сумматын кытчатаһаңа боллагана элбахта келелер. Бу алименим сумматын кытчатыхпын магарабын ден хеп. Аны каннык доказательстволар, каннык документтер доказательства болалар иди. Исковое заявление об уменьшении алиментных обязательств тем бар хеп. Ол онны каннык документ надо болар. Onu перечислейдикка. Колбарча бу суммабын кытчатар эппин дебит жоннорга. Ола бетер суммабын улатынарабын эбит дебит жоннорга. Свидетельство о рождении детей, копия свидетельства о расторжении брака, паспортные данные ответчика, ола тахикимге берер гитинен, эбетер атын другие идентифицирующие данные болалар сеп. Синник документтер ого төрө бүтүн тухунан свидетельство о рождении детям, свидетельство о расторжении брака, оттон документтер, подтверждающие, что бу тух размер алиментов кытчыктаган эбетер үрдүктаган тухунан тухулур документтер бар болуктактыр. Хеп аны туран боллагана исковой бу алимент судебный приказынан олата заявление о взыскании алиментов ден тух судебный приказынан таксынсеп, эбетер көннөри в исковом производстве таксынсеп. Онтон колобрати твердой денежной сумме взыскивайдыр боллактарына каяндаганы
тух районный суд через барар, онтон ити судебный приказанан барар боллагана мировой суд через барар. Тетине нюанс элбах. Итине заявление хурияга холобра боллагана көннөрөттөн юрист берега сух кихи заявление. Билген интернет үетигер заявлениені буланылыкка хеп суруйокка сеп. Болам баран били сен бир холобра опыттах кихи хакелерге тордук. Тоди такана быхаран бери каннык документ надатын, каннык документ надаты соғун, тугу ханна ытыллыктагын, да? Итине барытын оттон үчө батык быхаран суруян оңорон беререттен грамотный кихи үрдүк өрөктак кихи оңорорттон ордук боллади. Бу опыт келер барар. Сеп онтон колобра бу исковое заявление о взыскании алиментов колобра премьерыгер кирикка олонно жа бу исковое оңорор бар туг документтер эттим дейти свидетельство о рождении ребенка, свидетельство о расторжении брака, онна паспортный данные надо болар канна олороро бу исковое оңордугут онна копиятын каян даны анраңы судка берер кихигитигер почтөнүңө ытыктаккыт оны ыппатак боллаккытын аттын бу туох төптөрүтөңүннөрүн сеп суд госпошлина төлөнөр сеп онна боллаган аттын ыпкытын кеннеттен бу документүн барытын прилагайдан квитанциятын барытын прилагайдан баран судка жем берегат. Антон суд ыңырар ыңыранылантон бастан предварительный болар тинник парасы он кең болар. Оноттон туохти каби хорок жоннор були бээлере бу судка кыттын багарбат жоннор нотариально доверенный соңоттуроннор колобура бээлер бары хохторун сеп адвокатка ола бетер юристка бу хыджаркына доверенный соңоттур докторун оттон билиңи йоты ки бар төлеле камнастак биремете хох болан колобура үсүрүндөн эти юристка бетер адвокатка бу деланы бахарсарга берелдер оннотон колобура хорок жоннор били айдаанна нин араксыбыт жоннор бар болалар оннукка колобураттон көрсөктөрүн маарбак болактарын эмиеттен адвокат нөңө болон сеп. Вот. Антон вопрос кирер до бихасы. Там бардын кепсетим диханыбын. Вопростах болакытына, ыйтыктах болакытына эппеттим. Пока вопрос ок бахлакчы. Так, бихибин үтөбүт дөхө каллай. Табу бартын кепсетим диханыбын, тайын толору кепси хататым, тоқ барынан, тоқ надалақ дейіппін бартын оттан кепсетим. Бәғыт оттан өссө да вопростардақ болаққатына, ыйтықтардақ болаққатына. Вопрос кирдеди. В практике было, что женщины платили алименты. Бар бәғы боллағади. Бар. Жақталар мет өлілер. Әр кихере бол батақ. Эте сыйхай дөбүл. Эхи оғаны итин олар болаққатына. Эхи көрән ағатан сиетин олар болаққатына. Әркихи ағата көрән олар болақтан иете төлөқтәқ алимен. Оннук бар практикаға. Ти вопрос кирде бит. Өссө вопрос барды. Тейін қайылар бит. Ыйтык бар бит. Тоготен эфир бұд времетеме бүтті бұғылақ. Ди. Олихиноттон бары болгойын истибиттерге мақтал. Интригіне бол бута болу демmin эренебин. Бәғат лишнай бу консультацияға кәлеқетін бағарар болақытына ағыз 9 ағы 14 105 66 ағыз 5 ден телефонға соруюң ола бетер әрейін. Көрсөк қадері.
Крупнейшая ретро-дискотека в республике LM Show приглашает провести яркие выходные в хорошей компании. Для вас всегда любимая музыка 70-х, 80-х и 90-х. Мощный звук и свет. Зажигательные шоу-программы с участием топовых артистов якутской эстрады. LM Show. Чувства, которые не остывают. Жилой комплекс «Ступени» от специализированного застройщика «Магистраль». Новый дом в самом центре города. 16 этажей комфорта. Автономное газовое отопление. Теплые автостоянки. Безопасные теплые детские площадки. Зоны отдыха. Все для вашего удобства и уютной жизни. СЗ «Магистраль». Комфорт на высоте. Жилой